بینرد عزیز باجر زاخو باجر که گله که گرنگه اورول که مازن هبود شورشت کردی دا تایبه شورش ایلونه اگه هر چهار قضایت با دینام بینین سال 1962 که وقتی دست پیکا شورش ایلول حیوانه دا خلکی زاخو شیا باجر زاخو کنترل کرد حکمتش بدر خد اول هر سه باجر دی نقوم يعني محاوله کردن هولدان بس حکمت خو عاصی کرد الآمدیه طایبت الآمدیه القشته خاطع عاصی کردن الفری ناجح بون وشان حكمتش في بدر خن حكمتها الزعيم عبد الكريم قاسمي انا وقتی بحثی سرهلدان بکیم رجا سیزدی هیوا سه هیوا آداره و سرهلدان البارزگاه دو که چه بود 14 سه الباجر زاخو ایواری چه بود سیزدی سه چه بود والكل دست بکر الناحیه در کار عجم یا سندی البی دست بکر ایوارا سیزده سر 14 يعني دو که 14 دست بکر گر بانگس پیده بری بانگس پیده الوره ایوای دست بکر و هدی او افت سرالدان که هدی هاتی داخل زاخو بون وقتی داخل زاخو مسئول زاخو روین چون برف میسل و چون و یدیش خوفه شارتن يعني آريشة چه نبون يعني بس شكر حكمة الوزيرة عندك قلعة هبون عندك ربيعة هبون وعندك جيش هبول دشتمري اوي عندك قصف كر السر زاخوب هونا قصف كر نهداكش خلق زاخو هاتنا شهيد كرن اكا قلت تلفت نمت دان او جيب قصفك عشوائية هونت حكمته وحمي الرفين يعني قالك وشتن الدفر زاخو تشينابو چنگي زيكا كنترول كر وسيطرة سر زاخو كر وحكمة الظامي خلق زاخو ده هر ودر خد مقر فرقه كي جيش الفرهابو يعني مقر ماشي بيجي يعني فرق جيش كامل فرقه لابو هم يجي يخسيبون تسليمه يعني بيشتي وقافي او جيش اللواء الباطي فهابو يعني قوته حكمته جلك او نابو او لشكر حمي موقع بو نكو قوتك ما يديبو يعني حمي عرداش كاستن يعني جاو همي هات نفري او جندي او شرطه بس ابت اسايش ابت امن بعسيه او عندك اخو شرط او تشنجل جريمه كربون او نشان خو تسليم كان مثلا جنديه ان شرطه كرداج جماعات هر هات نقل ابت سرهلدان كي هات الجلوانه ككردن يعني بو درفت شبو افي ديجي تحمي تسليم بون وقتی هاتی نزاخوجی اف لشکری همی تسلیم بوی اف جندیه گلک بون گلک ضابط بون خلک زاخو قدر واگرد و وقتی جی ارزاق گلکی کم بو بس الگلوری خلک زاخو کرامت و شهامت زاد و شیفت و دانتش دانوانت هاتنا مزگفت داد مدرسه دا هاتنا خدان کرن حتی هدی برف مثلی و فرکی تیل زاخورا و حکمت خلک زاخو اف حکمت سر بخو چه بو یا کردی كابجا جبهة كردستاني بون شبو هدي او فركرنا مثل برد مثل جد خدشون يعني وضعك يخلي سر دابون جيكتو الدرياي بون مخربط بون ابخد برسيبون يعني بيشتي شر كويت يعني جيش عراقي هات تدمير كرن او كان صالبو يعني حالوا نخرج بو جيشي وابخجي وصانيكو رجيم صدام حسين قال ظلم في ملتي كري جاما بريكو خلك زاخوب چنه اما خود تسلیم بون يعني چنگی دست پیکا گشا پیدانا يعني گشا سرودی آگل کی دست پیکر الناحیه در کار عجم کد کفته باکور زاخو نزدیکی 10-15 کیلومتر کا لوری آگل وی دست پیکر و حتی هاتی و افده وره گرتی روژا دیشتی که وجا سپیدزی اف سرهلدانه و افراپرینه گشته باجر زاخو این تو شی بيجي حتى 14 هي دومای کا 14 منطقه بادینان همی ها تساقترن دست سرهلدان کردا و سيطره سر و باجر همی ها تکرن زاخو آمدیه دهوکی و حتی شیخانه و جا حتی برف مثل فتشوینو و شیعو بو اللي فكر کی حتی راوستاندنو امریکا مجال دا حکمت عراقی و طائره هليكوبتر فرينتو بشتيكو انتفاضه شيعه سرهلدان الشيعه بدماي كاتي جيش عراقي وحرس جمهوري شان وبهلخينين وقالك اجيب كوشون الرافي شو ايران يدير رافي شون السعوديه جا جيش عراقي هدي ساتا سر قوات اخو وبرف كردستان فهات جاركادي اف دست كفت سرهلدان هدي هات اف دفر همي جاركادي بقصفك همجي يا بمعنى دبابه و جاركا طوب وقالش وا جنديا افيد كردا عفي كرين وبرداين يخسرت وا جاركا دي او جواز بزوريكا زمران نبد دلوا نبد جاركا دي باربتر طبيعي من وزاد كوب دلواني هاتن جاركا دي افدا ورا
ستاندن وجيش عراقي هاتا الفيري بس باش بو قالك نمون ابو كرت هجره مليونيه بمليونه برف ترك ايران وچون ورأي عام عالمي حميديت كحال كردا تشيا توين خوشدا وباران وبفردا ورمضان بو او بو اگر كنت تدخل دولي بتكرن ورجم عراقي لحد راسه